muganda wange ndikwebaza obulimu bw'okuze kunakwanga buli kyoza kituuka bali kuntaasa embeera nalimu nga zero mulwala n'emmereire nja kumusula mu idwaliro. Webale okuba n'ekisa, webale ino Katonda akwikizeewo wootoire, webale ino webalire irala Tiddi bwena akwebaza. Eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media omwoyo kunuma abantu bagatusemba bye mukola lyenda kundita. Eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe kale omulungi ali kwa YY Media bambi kino kyokola kuba ngo tukobera ndi musanufu nti ena kujo tuli kuva ino wa mulwaire ono nankwanga abene ebizibu bingi aye bali kutuyambako ona kolwaido mame yampeire frasik ati twaira nankwanga atenga mu bujuwe kuba abasawo bamukoba ati anwe ine ona kwalina okuna ebikopo 5 ku 6 nti ali kujja kwira mu amaani oba oli awo era oluvannyuma lwa interview mami yawulire nga nankwanga ali kulira ati omupaliso ati embawudi muniga yanka ati olisigira nankwanga mutwalira omupaliso n'ebyokusula ku bambi so n'ensonga lwaki oba oli awo ndize gano mu bwangu okwetera nankwanga ebintu bino twenda asuleko ku bulungi bambi twenda tulwana ino muletereko n'ebintu ebindi n'eddagala nakwanga bayekulira eddagala mami yampere sente eddagala kati gy'omugulire so amaadi leero gatutwala kipayopayo waawo nankwanga atasobole eriyo omukyala ali mu nsi ya California era ankobye mbu wonawona oida kujja e California olambule yoku wonawona so olina okukolesa ino eddagala olina okulya ino oboneke nga okola ki niye banange oba olijja ninze zena Tiddi yo buti muzibe atambule ni muzibera naye okulaga ku mwine mami yankati nankwanga na bulungi bugi nairawo omubiri ndakumuleetere nasooka idawo omulire kweno so kiri gyoli nuwa bugi paka kuwulira bubyoirewo ndirewo nga benali nankwanga wolijja tolindeka tulijja niiwe olijja tolindeka wojja kuliya abantu mwerabira nankwanga ondudukiranga nja kwidukira ino tijakukwera nankwanga otabanga ojja kunerabira mbe tijakwerabira tikuleka inyuma kati osobola okugira wandeka mbe oba bintu mbiniinemu ndina okukona kati ntandise okufuna kabiri ensaalwa nankwanga ojja kunsobola okujja kuliya oba entu nja kubiniinamu idaniina tutyenoni kuba ojja kunerabira mbe tigeza ng'ogira mu bazungu olina kuyira iwe ondabirira ino akizo twaidi luzungu n'ekikulu twaidi luzungu Tiddi nakaba twaidi luzungu Tiddi kirunda situkaku ku bulungi okay so mami akuwira omupaliso guno yinki 6 nendola mbale kuno bulungi obonza n'okubonga ono ajja kuwona guguno yinki 6 nankwanga nsena mami olikulira amazzi gaga amasanu mami akwati butikana akaana kavaawa Katonda yansaasire mami yampeire amasuuka gano mama yebale kirunda idda wano gebe bulungi amasuuka mami yagabone munange mami atuwaire amasuuka gano gago yanziza ambonga nimunanie mukamera mama ampeire bulangiti yeno oligibona gu bulangiti guguno
bulungi bambi niwe ndio ojja kwebwikanga byombi okubya mbwe empewe kufuwa ino bulangiti yino kai bana hii nankwanga koze nantu yakuleka ai nankwa katika kasa atajja wanaja kulya tajja kunerabira bantu mwerabira ebe ngumia aba mugumu mami yako mami yako ene nyama yino yone yanziza walize nyama mami yako ene nyama yiyo yanziza so nebyo kale mami abawo mukisa mami yabaira nkobye nkugwire enyama kilo 2 ayendese kilo ndala akasera katika kuwayo ngayo byandi kwenda okugulira ku ebindi nguza idagala nga makenda ga beyi ayinga ndikwenda okugulira ku kulimu eyokwesiga mami akasenta aberaza ka kulimu so natolagala akasenta akali wale nayongera ku nagula kulimu na idi ndi mulambulo kufu so owange Katonda mukasule kyasinga kwenda Katonda asasule amakenda gagano nkugulira amakenda gali kujja kulumya ebirwaire lwe ebikulumya omugongo eno n'okufuka amaina amabi ebikyafu ebyabyona amakenda gano ga beeyi tebona nkendeziza okanyama nakola ki odda kubona lino liri bulina kwena kumira irala wano tai mwezi wano mama ida kugaidinganga womira sawa eno kayo oida muido sawa dino gano gaba 2 times 3 abiri emirundi esatu ona kuomira emirundi esatu abiri emirundi esatu tigalusaga nayi gabiri mukipapula kya toliona irala paka namulete dana nkani UTI bine bimuluma lume ebyo deri n'amagumba ganaga muluma muningo biki ebyo byo bine bijjo okola bina amakirenda ago owulire kano mira kalala omulude mulala womira lero womira sawa dino kayo nokwira mwido sawa dino oli bina kuli mweno nene yoko yemboli ojja kunentera yakunirira basawo bankobye wesiga ngo ojja kulambala otola ku ngo ojja kulambala wesiga ku mumaisawo mutu wesiga mumvuiri wesiga ku mumaisawo kitegere ko sa ku no ojja kumirimina ayinga basawo bankena naizeyo nachaira ku basawo abakugu kubulwaire bwono bankoba ati bino byako bambo sikini infu biki ati sikini yayo neka kuba immunity oba amanege gakendeire bakati aliye buliye bulungi nebyo ebyo kujja kola ki bakati amakenda gaba kuwe kirungo kye bakuwa ga ARVs gakola ku ebina byona ati aye embere neide we yawa maiso okwononeka fesi biki kuba endiye beire nafu immunity obulamu bwe baye bukendeire so bakubya ati weyongo ida kunirira so kanuni ka kulimu kanu naga amakerenda yanziza kale so soka webazo omukaire atwaire ebintu ebyo bambi lebazo omukaire ali kubona otumami we omukaire wange webale okuba n'ekisa webale ino Katonda akwikizeewo wootwaire webale ino webalire irala tidi bwena akwebaza uyo mwebaze niwe idi ali kubona ali omwo Katonda akukulembere buli kyo gemanga ku kidirenga ku ngalo do amina kyo gemanga ku kidi amina Katonda kuwe ebirungi byosinga kwenda mama wange Katonda akukunembye akwikizeewo wootwaire amina eyo sala ni mama etuse yali etuse bana Katonda ikirize mami byoyina bya Katonda bikuwe munsi mu dunia muno okuyamba omuntu waifono yetu muntu ere ira kubonanga akasoko katandise okwiddaku abaye katasekanga kukuwaira mu lwaira atandise okusekaseka kuku so ida kunirira owulire so tusabe Katonda ida kuterera mami atuyambye yinchi mukaga yino ojibona ndiboine hayi kuba butisidi buti ompaisa guno ojalambaira ojatola ku lufuero bo ojalambaira ku lufuero
njatendukiranga ku Luveera. Tulina gogga. Ndakwalanga ku. Toli kwenda kutola ku Luveera kujja kuguba. Gwida guba. Kiri bano. Gwida guba. Nga sena ngwegombye munange. Maka akondi dikaida kutambuza. Kale embeera tinungi ayi mama alwaine kuku ankobya ati mutabanyi embeera tinungi aye yanange Baitanaawona ajja kuyira wano olya enkoko ndapakasa njifune ndapakasa nfune ojja kupakasa ki nga mponye ofune ki nfune enkoko begete mutu waliwona nga nze neefuirire oligiwani alibagalirya katonda niwo otampa nkoko nze katonda katonda mwene oyusa emikisa gye mutusabira katonda amala yayo nga yena yakola ki ono omukalira akumye nankwanga mami eriyo omukyala aliyo kulya USA yawulira amaziga gaimwe yatwongera ebintu bino emipaliso bulangiti n'amasuuka kansubire nti mami alina kyatuyambyeko olugendo lwa nankwanga olw'okuwona era muganda wange ndikwebaza omulimu gwokuze kunankwanga buli kyoza kituuka bali kuntaasa embeera nalimu nga zero mulwala nemereire nja kumusula mu idwaliro ayefunye amaani n'isuubi nti ki ajja kuwona buli gyoweereza walisigira bituuka we bali kuba na mutima ogwo we bali kuba na idiini era yonge otakowa atambule atule kuyolya kunakize ku bintu simanyi osibyala nankwanga yandi twandimutwere kuliya kayika nakafa okwida muntu aidi kwogera luzungu abazungu bayigira oluzungu nankwanga tidyawo wakodi wakuma mukyakumeka nebazani muwala wange lwesiteeri muganda nga babona omulwaire olwo nibambeera nibabona obulumi nibalira nibatuusa amawulire ku mwami olisigira ye naye aba neidiiri n'amazima mami eriyo ebibula abantu babulira nze mwana iwe omwana byakuba nakuba nti ayi bino ayi mwana wange bali kuba na idiini bwebaka ati eriyo akafubuka akayambayambaku twakakasa alakubalibwa amaka ndikuyakyonga kuba emyaka gyange ngakayo nona gigyenaaka kyolinayo abakazi nikusobyagiwa amaka hijkwendeza batukowenda olina okufuka akajingo olina abakazi bana ndiko omukazi mulala mami munsabire enfuna omukazi owundi kwenda mwana nga giwa mwaka oba ajja UK atwena ye nani nenonya ide mwena neyanza ino bayambi bintu bibwere bituuse akanyama bulezi akawunga buli kimu kyatuuka muganda wange otatukowa mami wakoja otatukowa toka mukayenda mabirungi biwobukoma mwana wange barakalafu fiku mbalaka wa mwena bana nze tikubonangaku wallahi bilahi twatambula seda palisi modu batu ya seda azi mama onibula kutumba meyamuliza batutambuza bali bakuwandika ati abanda kubona bawandika nakoba ndi munambi baloba aye katonda akusiso kisinga okwenda ate atuwangaze era nakwanga tuwe kuneweda akulimireku tulija namulambula koyo njana mulambula nankwanga ajja kujja tulambuleku aye nti bati batandika okusomesa oluzungu batandika okusomesa oluzungu ojja kujja kuliya alina kumusomesa musuubiza kaita akozesa bulungi eddagala neira munatandika kutambula tukalikumpewo okuidandaba yayenda ede yalizenga omukerenda ewamu yakasende baje bagula amakenda ankaja tiyasize bubyoyo n'amakenda agandi ndeese awo galeese gale ekimulumanga munkende muno n'okunaala amaanyi n'amabi ndeese eddagala eryo n'eri amagulu n'aleeta then kakulimu kankaye kakulimu akaniriza fwesi ndeese banange ayamba omuntu nga wayamba atya kaakano kano bati ojja akasibula bati kano bafumite eno kati onyesanga ku butonotono mwana wange tiibi yangu era bana katonda mulungi era kwanga bayanemereire katonda oyo ayina ayobere nga asonundize
nkubwene ng'oli kulira oluleso olubwene nga agapaiso watandika okwera kanti mami kwaliko omwami muvuka awo namukwala ntambuliza akatabo tufunye omukazi ono buyambi ezira nayemereza banna katonda yeri kaseremeza omukazi wange munambirako omukyalo ono niba abakyadaaliya munambe balemayi hamdabiralamini namugana nga bawaidini bukamaizeewo aizeewo oyongereze nompereza obuyambi kale nankwanga ife tuli kugolola tweyanziza neyanziza ino katonda abayikizeewo bamutwaire kale katonda abawa omukisa abawa obugangazi kale obakodya lya ebisinga bigayenda nabirese ebisinga nabirese enyama wali nalese ebyokusula kunale ebisinga buti nabikoze ebisinga mbikoze bigayenze ebibuuzo yabyo nambizemu fasiki nalese buli kino twalese buli kimu kiriwo walese kale omulungi ali kwa Media ndikomenkeza olugendo lwaife olwokwetera nankwanga mami mbeere kale mukalinda obuyambi bwange ngeziza kale eri ekyo mukankoba nenda kujja bandi imwe ndi kubaigala ndi kubaigala imwe mbamaze kale mukanenda kuki do kwambalako era dona mama yiye mpola mpola engoye do kwambala ongera waitajebwika mami tonja kufuatire kankobeza kuba yaje oli mulamu nankwanga yalira amaziga watuma mugana nge yalira amaziga ye mugana kwatuma nankutumire kyabatumira bawaabo mama walisite labali resite we bali wakola muna mwino atuse obuyambi mama resite muna ngogera kandi resite awulire ayo boli kutumira resite muna resite nkwebaza ebintu bituuka resite naliwa resite munga mwanoko yakuba bifaane yampereza muno mnogokoze gutukirire nanko ngajja kuona mama wo muganda wo mwana kwatusa buli kimu ni mufatima we bali obuyambi mwakola mwe bali kutayiro nankwanga olwona ngajja mu America nankwanga ngajja mu America mbuja UK wamuna ajana ni wala kwa oluzungu rusitidi mama na batumire wala dukusitida kuwala usibe kwa myani nenze nane nankanga ajja mu America y'oluzungu usibe ku mwana kile cy'oluzungu kai kijja kiri kulemesa ino bajali besite kubeera okukuwavuiza olina okubanga oyogera ki oluzungu balina okubuuza ati where are you going but oboja kubeera muki kati oli bona kye kiriko kutoolamu oluzungu luno obeera olikuja aye oluzungu mu America eyo tebasobola kuyikiza kwogera olusoga wesibe ku mwana okodda kuwona kyakoze kunankwanga mwana yamaze guwaliza katonda aganazi mami otabanga oli kungabiramu wala resite tiri mufumbo oliko togwesibeku aina kutendera omutima akuba ati kanje ni yazidi onakutyama akumbiniyo kyona kyobokola nti ayo aida kati mama nga ali kunsikirira lwaki ali kunsikirira kati mama yasimye nsima mama nangebya oba kyeno nankwaga kali obomuku kibitirira basaba ni banya bali kutubona omukyalo ono mami aliwo omugala ali bali kweta resite yali kwogeraku resite ni yaida okukyalirako kwomukairo ono yalina isimu lya smartphone yakuba ebifaani resite yali yangobera ku Media olwakuba ebifaani yankobera ati eriyo omuntu omulwaire alikwenda okuyamba ali mu mbeera mbera kati mpereza ebifaani yampereza era kwena sinzira naida nayamba kibola obona mami ali kwebaza resite muwala we so nakati mami ali kumwebaza ino omugala asobola kayo omutima gwagonda yajaalikwenda kukyuka wazatabu muna muganda oba alikuwa kujani resite nankwanga mami ngali tituje na resite kale muganda aje afundire mwono nankwanga tasobola kuyikiriza tatagana kale tirafu ejja kuja ba resite mutole kulafu tebagana bwana asinga lafu ebe kujja kutoka ku nankwanga wali ete nankali mami yatu kujayo twala tuida kujja kale wow kale ifoto komegano mami tuweyanza katonda kwe kira tija kukomya kukwebaza mami webale byokoleire nankwanga webale wotelera akasente mami abantu balina ebizibu bingi olibona abantu abatuyamba bona balina ebizibu ebyaibwe bale aye fiza yatula akasente akati kanambo ono zaiti mbona
timbona kwa ni walete ebintu kubonako ndiko babino omuntu mumala muyanduza akabulange tumaze ebintu otenza ebintu byangamu twalinga yewe agula ndikuza akabulange tikali munyala gude kukubo nga gotusuka no kasamba ayo oli mumali nga gwa mutwala inchi nkafalizo inchi nyanga shoko ngalaga yebi abantu bakole ebintu Allah kusose kyosinga okwenda bano era zero sinokukwati mama bitna kyende kukobanga ono kyende edi kale tuyanze kyende kukobanga ono ntifo bino byetukola era ayo byatu kubayanga niba nange bentambula nawe waliwo batoka bona bewunya engeri yenkola mu ebintu bewunya nsolo kyanko bekyenkola ki ngeza kwino butijanale jaraja kubanga zingo data kuno kujemba tugeza kwino sena waliwo ebirema waliwo omuntu nadabantuma yakoba ebintu ngali kuwiro alina obulumi alikwenda akoyiwa omuntu oyo binjenga sente nono yakati ogula kino byabita nimusente dakoze eki dakuwaire ayenwana olusinga zakunamwino nola era nanwana akasente ako mbwenenga eryo kyali kubona kuko ekiva mu sente de enyama bajiboine nyama eyo nko byende tukirondala kire yindi ebulirawo makerenda mu idagalaye tuidakuleta eyindi mami edakutuwe nyama ende tuidakuleta wendi banga nkali niwe wedi ndi mutambuza abana enda banji bati mbana uti wango banimba omuwa eteyamba wango bangalulala kubango mami kaitonongera butundi kugemaire kuuno leka tutole yono atandika okutambula nakakaita atandika kwira mu kutambula ngamuga capital ba ya majiye nenangu kodi amaji atundanga wali yako leizamu amani kale bye bye kukamera lero ntambule ni muganda wange Kirunda natugemeregemeire ku ebintu bino bambi mami tweyanziza kale mani mu musinga banange